Zgode i nezgode malene lutkice Line. Velike odluke malene lutkice Line. Vani je bio hladan dan, pa ga je lutkica Lina odlučila provesti u kući. Imala je puno novih igračaka koje je dobila za Svetog Nikolu i Božić. Od toliko igračaka nije znala sa čime bi se igrala. Stajala je u sobi i pitala se gdje da stavi sve nove igračke koje ima. Nije imala mjesta za njih. Nekoliko igračaka bilo je u dnevnom boravku. Nekoliko njih se nalazilo i u kuhinji. Čak je nekoliko bilo i kod Mede u sobi. Pomislila si je lutkica. Oj, ovo nikako nije dobro. Kako li su te igračke završile kod Mede? Možda mi ih je Medo uzeo i igrao se sa njima. Smiješila se lutkica. U taj čas došao je Medo i rekao lutkici: Lutkice, moram ti reći da sam primijetio kako imaš puno igračaka. Možda više nego što bi trebala imati. Što ti misliš o tome? Lutkica je rekla Medi: Možda si u pravu, Medo, imam dosta igračaka, ali ja mislim da mi sve one trebaju. Medo je gledao u lutkicu i rekao: Znaš li ti, lutkice, da sa puno tih igračaka se ne igraš? Na neke si već i zaboravila, a u kutiji su sa igračkama i tamo stoje. A znaš li ti da postoji puno dječice koje nemaju takve igračke i siguran sam da bi se rado igrale sa njima? Želiš li ih možda pokloniti, lutkice, i usrećiti nekoliko malih ručica? Lutkica Lina je gledala u Medu i bila je tužna, jer je sve te igračke jako voljela. Sjedila je na krevetu i razmišljala o svemu što je Medo rekao. I postala je tužna jer je znala da mnoga djeca nemaju igračke u ove blagdanske dane. Lutkica Lina odlučila je pozvati u pomoć Medu. Pozvala je Medu i rekla kako je spremna ovako malena na tako veliku promjenu. Lutkica Lina je rekla: U redu, Medo, spremna sam pokloniti nekoliko igračaka i zamotati ih i iznenaditi djecu koja ih nemaju. Medo je čvrsto zagrlio lutkicu Linu jer je bio ponosan na nju. Znao je koliko joj znače sve njene igračke, iako se nije sa puno njih već dugo igrala. Medo i lutkica Lina zamotali su puno raznih igračaka i na svaku su stavili mašnicu. Sve igračke su odnijeli i podijelili dječici koja ih nemaju. Sva djeca su bila jako zahvalna i zagrlila su lutkicu Linu, koje je bilo jako drago vidjeti da je usrećila toliko malenih ručica. Lutkica Lina i Medo vratili su se doma. Sjedili su za stolom i jeli fini voćni kolač. Kada je Medo rekao: Znaš, lutkice, jako sam sretan zbog tebe. Donijela si veliku odluku i tako usrećila puno malenih lica. Lutkica Lina je rekla Medi: Znaš, Medo, nije mi bilo lako odvojiti se od svih tih igračaka. Sa svakom sam se od njih povezala. Ali sam shvatila da je bolje da ih poklonim nego da stoje u kutiji. Uz to sad imam puno prostora za nove igračke.